Say name bompa in the God of Abraham, God of Isaac. Why using God of Isaac? Why using God of Jacob? Why? Because in Yamina or Boa Jacob no, we did this way in Yamekan into bit my boa. And I don't see anything wrong by using a Apostle Osafo Nyankopon. And a Osafo Nyankopon. Then as I'm about Abusia aha too much each. Mama nyina mo akwaba. Esa mo sheshe bi modaroma oba so na we mi subscribe button na mame. Na wa share videos na na kwa chire pa na afofro ensa kebi. Enkoma ye ba bedi wadwe nkyere ho hia. Into betumi dia fa comment section hono na ya kenkan ni nyina edi amamo. Abusia samike ene ye bapa Osebo de Zara mani so no de eba fashion they don't go there na say woni ajabraja na nya asam ketwa okrinishu hono na so fa ajabraja nim say obetimi no Osebo akọ fashion beef na so nani ba no so no Osebo ewiwi ne kra mo no akasa apegya ne sase won kontokwa ne edi na Osebo yenim say ye bapa Apostle Osafo de eho e no kwa asore yenim say won so na akrobeto kwa asore ne ade a e ma na no because Osebo kra be kire mu say opefia hwas na ga sempa but ebre oba bonti be kasa tie Papa Osafo pe e na ma was start say oni efia strat na ga montamo e ya basa ne ade a na Osebo e kire say ono obo mpa ye through ne Papa Apostle Osafo na nsemi by social media no bofo be bra kire o madwe won na no na ye boa a wono so Kumawood actor yenim so na no ya pa na se ko ne ma me agrada nya beef bi ni ade a wodi nsem bia ba beto dwa e fe ya pa Apostle Osafo ye nkonye ko ye Osebo interview ni mra na ye nana ye bo ade no so ni nyina wo ye pa na odi for asak wa ha ye ne be twetwe nkomo mumu bompa okay ye wa Abraham Nyankopon say name bompa in the God of Abraham, God of Isaac. Why using God of Isaac? Why using God of Jacob? Why? Because in Yamina or Boa Jacob no, we did this way in Yamekan into bit my boa. And I don't see anything wrong by using a Apostle Osafo Nyankopon and a Osafo Nyankopon. Then as I'm about more kase dan Nyankopon. Afumu ba obon maso kase Nyankopon. Well, even matter say omo. Cause I know for what say. I think they are eulogizing Yamekeke, but and yet say omo bompa true because dan as mama just so because say Bible no say bompa true Jesus Christ. Wonu Jesus Christ abi hunu. Unu abi hunu. Eno ni baby a yen Africa ti ayira no. Wutu se sia mebusa. Some no mumu bompa true then. Okay. Your Abraham Nyankopon. Say name bompa in the God of Abraham, God of Isaac. Why using God of Isaac? Why using God of Jacob? Why? Because in Yamina or Boa Jacob no, we did this way in Yamekan into bit my boa. And I don't see anything wrong by using a Apostle Osafo Nyankopon. So I Kantanka that was no Bolivia. Near who say yes. You go with the album. No album muni peg. Yeah, hi. Now what say Kantanka Nyankopon de anko e omo no wiase menti ase. Debut. Sir, Osebo say ye bompire ye nim Nyankopon. Ye nim Jesus Christ no one. Na ade na Kantanka ye nim no ye bompire ye mu ni din. E na me che say ye wo say ye bo ni din de no mo ni wiase. Ah, Kantanka mo ni wiase. Sen ko betumi abo wiase. Na ye hunu say ye bo ni din abompire. Me de obo ni wiase ni wiase na me wo no na wo say me nim na me bo ni din bompire. What you say? Okay. Because Kantanka no so bi na aboni wiase no onu ni wom. Tientu mo ni din mompaye. What you say? Obi na aboni Kantanka na de se ebe o mpese eboni din dia. Ya mano mo ni wiase. Na ya aboni din abompe so Kantanka ye ono so ye enfense ono so ye nyame. O ye nyame. Okay. Sa na wansa wo mo wiase entu mo din mompaye. Okay. Obi asa ate so ne ye wo. Obi wiase ne ye wo. Entu mo din mompaye. Eti me moni pakon. Oye ne kan se ni din da so. Enti ko boni wiase odin din beto so. Sa na tie ne ya. Oye. Ono ne ya ne kan din da so. Kantanka. Enti wa no wa ko Kantanka wa bo wia Kantanka wiase ni. Ebusa na ebo asema wa kan de mood wo kire se Papa Apostle Osafo ye bebo ni din bia de abon pa ye dia ene wonu amani wiase ni emu se o Kantanka wiase wo ho ana se wonu amani nipa o metumi afa ne so abon pa na se ye nim se Nyankopon na ebo nipa
na ye die no nyamma ye papa ko Osafo de woni wo mu enya adwen esa na so me de minim se anase agidiefuo ni bi so gidie ne kire se ye agidie se yesi Nyankopon na be owi ase na so obi enwu ene ya gidi ebinu mu kra je se ye maame no na wo ye ene ya wo ye ene ya ba asase so ntine eye through back ene ye ba asase we so ntine nyanya Nyankopon ne boy ebinu gidie no no enti me ko di for na kuma na kwa ba ne enti ono so na adwen kire odi for mo apa Pacho me just so Yesu. na pomo e Pacho Yesu Kristo boso na asem mo ye plan ogidie se so ho ko ye de. E de Yesu asem. Osebo nsema wo kan o chese Bible no ebi bom paye o musi Jacob Nyankopon because o mu je Nyankopon obo a Jacob di enti no mu gina sa de ni so abom paye eni so no so gina apostle ko Osafo Nyankopon so no obom paye o mu bibi o eni enim se apa ko Osafo na asore man ehu ni se we nyame prekope obi betimi abasase we so Nyankopon e ba be hye ni mu a nipa be boni din e de abom paye be yeduma. Jesus shall reign again, and his kingdom shall stand, and Razak will deliver to his cause. Hallelujah. Me pacho me da Yesu Kristo ase o kan o se o apostle ko Osafo ba don kan de o ka se o bom paye Osebo yerim se ne papa ne apostle ko Osafo and what so se o bom paye fa through ne papa ko Osafo se obo apostle ko Osafo Nyankopon di no de me pacho sa man we o se e friend sen the also born pie fa ko Osafo Osebo no ni dia ngasa de sen ni di ni die okay what na so Osebo de Zara man no do bia di ni okay me pa for the first time sa Osebo no ni kote yewu oh what if oh me ba asem no kan tie me aburo de oh ma o me pa to tie me Osebo e bisa se obi ni man fa na yere ana koko bisa so obi ni ma ye den na yiri ya oni ni jai na yiri oni ni jai ko bisa so obi ni ma ko fa na na oh Osebo odi fo nya wuna be ma tintin me pa obe me wudi e emfa ho ne status ya wo ministers e ohunu a osoa footballer ohunu a yes ne sakese but me pa ni be ma nya adwuma na sa Osebo kasa odifo akasa ne be me wuna odo kokoto me pa cho go be kasa me pa cho tie mi tete mi odifo Razak so se ni be ma nwu ya baby your person friend you on friend me am call hospital se e kwa check na ni be ma nwu ya do pe bia be call be ope bi on family call odifo asama aka ne hodo yes me challenge no ni be ma nwu a won tumi ni obanda me pa cho ogusu pedro betemu nyeden na so wo ma woni me pa cho o Jesus na ba won na fe wan nya bedu ba bi na problem ya ba na obe ma ye oba ni so oba ya wo oba ya oni ni jai ono oba ni so wo ye me pa cho obi be matimi e to for mba e kwan di so no you know e kwan bibi timi ba mo timi e dey ona sometimes one wan ye careful oba ni betimi akofo wachi e na obi a obedo be fi se won na wo ono sa brand ya o kan ono na oba ti won obi ni se ni be ma ye aduma obi ni ye dey kokofa na na tie me so for me ba tie me kasa wo de entrato me pa cho tie me na ire no ko pe emo amani kun okopa nwa ye den amani kun sani kun be ma no bibi atochema wo ana obi nim sasa na ye behwe obi nim ma na kwanchere ba ko second one no ne ye den o de ne tofo ana ba na ni bufu ya o so o de body gas ye den e ko obi nim afa mo so ye ko ye me ba na asem so ene na e kam aka na adwen no a o de kasa sa se obom pa ye den e fa apostle ko Osafo because asade no adwenwen me say baby wa bedu no on dwene ho bi because of some problem nti ama aka na adwen ko ntimi nkasa apostle ko Osafo ya wan o Kantanka papa ya o ye me pacho o han me kasa authority one na otumi say so bomb by fa apostle ko Osafo eso odi fo un se afawa
And go football say, oh, Alpha Nyanko. No, that listen. Oh, beat me bonfire, so for also Ben Panyanko. Any a different team. Met me nipa, me o GDS say yes so day. My choir bishop will still 10 years. Say yes issue I want me need Lanka Williams and Jamie and Cornoma. Oh, a fate and yard the Bonibia, the God of Moses, the God of Elijah, the God of Abraham, the God of this man, I'm a body dean, a nipa general that person. It's the God of this man, a GDA. And Yanko Pona also GDS on Tom Bosom. Or so Yamen, yes, Kusonam and also. It's the God of Moses, no. Men so Moses. But me bo Moses Yamena or no so now man and Saint General. Some Moses Yamena so me day. But me bo yes because Moses Moses was very humble to walk with the Lord. And through that the Lord bless him. And use him mightily for signs and wonders. And depend that, you know, I can also tap into that grace. The God of Elijah. And he said, oh, come to sacrifice, but we more can say, also a bomb pie fa. Also, original apostle, because Osafo Nyanko Ponso. And your original, the almost the name. Or as well, so Castle may bomb a rat, will be on GDS, Radibi, or Radi, Chris Osafo, Osafo Nyanko, and he is attributing the glory to the Lord, and he is different. But where the enter, sir? Or the new Yamini Momo Ma Apostle Osafo. They are making they are establishing him as a demagogue. Yeah. So I'm watching on do that level, no. Me kura me tena na Jesus so do so ne asase tumi ama me no. Me nka nchiro bia so mbom paye for now anya dey. Emfa me so tam dudu na me ka so okay, mo mbom paye emfa me so nko Kristo wa. And me nka se me na me nyame o, me Jesus so gina mu. Me gina mu ma Jesus. Tam do aten say bibia we will do necessary thing. Me kura mpo na me gina Jesus ma Jesus so ne me wa pam se na apostle Paul no bia no. Me kura me bet na nka so bi mbom paye dey. Emfa me so na me no kase. Na wo kodwo friends say apostle kodwo Osafo. Ana me blame sa boy no. Onye man or a boy. Osebo nani. Me pa cha o kasa na kire so ye mature do no mature. When you know kasa pani kasa no a onye mature. Ada na be ka kire me say o ye apostle kodwo nyame for what? Ada na be hu so ye nyame. Me pa cha tire me ka say bia eniema wo ye. Ene ne ma no ye. Kwan ya bapa yi, ye so bapa wa eniema. Ono akasa eye ne fertilizer wo dua body wo mo ye ka ye boy ensam ni TV wo don ye ne say ya na mame ne ba adwo Osafo o Yusuf ni 8 o Yusuf ne apaka on dey say o ya ben ni pa me pa cho da bi say wonim say papa ti me ye nsanchene a o papa ka na e kwa na so di namu convoy presidential convoy mo kwa meeting dia na so do ono kura ne mba ne pa no kura ba junior de ba na be take over no ne ba no Yusu ne ba boy no ko Yusu ne ka na wa ni bi. What are you telling me? And then no why? Ebia papa Porsche car na ne ba ne papa nyanye Me ba cho apostle ko Osafo me bunu pa because on all one brase ne mba so hojo but all hwe yes. So Kantanka na no ma for be fa so enyame me metia. I'm telling you. Yes ku so asoma me. Me mo bia me yes ku so no nyamo asase so. Especially baby a na si. Me akani ba. Me ma onipa bia odide no. How dare you? Sa wo be ti yes ku no nyam. Hwan na me so. Wo asante ne kwa betime do ho atoto na asante ne kwa ye mbompa ye mfa ne so enkwa awrade na wo ye mbompa ye mfa so nko hwan ho asante he do yo he but ono do ye sofo me pa so oduru ono no ye sofo oduru asante ne ma obekoto on turu na ho de kra nduru so obeso asante ne mpa bo am onduru ho kuma wo hene ene mampo hene mo kra mpo no ne o kom na ase a obebre ne ho ase na ho aso ni mo de na kwachia na I go see em funny dey imagine. What? Listen to me. Say yes, so bad now. We know what he stands for. As I'm never sorry. We know what he carries.
because ahine na asante edi so no Yesu Kristo dia eti amfa so na oyo hene na wa afi da bia ba oba Yesu Kristo ba na asante ne be sore ba de bi o ka ko na ho etro hwe ne ho yi na se Osebo ka se obo mpaye na ne papa ne Apostle Osafo a sanka ne be ma ewudi nkan ko ma ye di nkan me ba cho ehu nya pa ma me ka secret nchiro enya nsem na ese me ka okay edru ba bi en ade ba ko e be nkora ko di Yesu achi mo me hu oba bi ana na ho ye me fe ma busuafo kumi be ma tie me na me like eno ne keka me am pa bo pa be famala na konfo so saa because they didn't hear for a virgin eti me try na me hu se me nya solution na ma yi mpem se de na me try asofo no bo Yesu di na me yeden ba na ni na Awurade wo botaya na ode yeden eti Awurade na ma akwa ma busuafo do mo nsa yeden e ka me be ma na se ubema tofo mo amame sometimes no wa nya careful a obetimi aye niwa bi sometimes ye ka ye bie so ye yi chiro so na we ya obeka se nya den enye wa because ubedru stay ubedru state bia mame just say unnim baby awo why so depressed asa wo just unnim baby unjina aye den ewo ensem be break kwa eti obetima akosa trauma ni so am bacha na se say nya sa dia minnim de kan na komo wede because Apostle Joseph yentimi nsum no obi entimi kora nsum no mfa nya den emfa Awurade so the old castle God of Elijah dey need different but we mo de no I can afford the omo day let me use the word as some be one already they are different from God of Elijah and they are different but when normal they are trying to I mean highly exaggerating more so about omo no ko be on here then ondu ye Apostle Joseph twa Ghana Togo kurapo on kita bibia ho me pa chote de me kana say Ghana kurapo ho am na ginedi nye ni ba akra bi so also we too many so no fans so my challenge na mention bibi kakra onu de so masa nkofo we won say hey munja de mo ye no sana o kan bia ennam de omo ahu me bra omo di na chinta na sikana ne ede smra bia omo nya resource bia ede result na wo kan what result at all obo mpaye fo adwuma ede mpaye Osebo yo mame madam edin so awodi madam listen to me metna no adwuma na me baba ye no me be ye greatest evangelism wo wiase okay me use aeroplanes ships helicopters ene nyama ba fe na ma sha se me hia sa nyama ada na Jesus so fa mame ne o de mame na mese no me nyamfa training ni mu nye den me nyamfa no ni mu nwie okay a process ba mi nya na nsa say ni wo mi nya o de ase et mi ma o me eden wa eden business pa bo ben wa na obi abompa ya ma asofo be kwa bompa ya ma fo nya mara kansere de Osebo no kra wa nya o mo kokase o mo yensom sa afofo na na eze ma pa ne e ba na otia o mo yesa no so de ase o pese o no akasa bidim so o pese o di pega papa no e kwa abontu ana so no na de pedi bi I don't know but me de me mfa na sa na social media for ka no Osebo no hwe mo nkasa bi mu okay wan jaya metia Apostle Joseph because me ntina asase we so e ma ye mfa Kristo no nyamo ye dey en koma nipa give for number Pacho 059 780 8384 and 059 780 8401 Jesus Kingdom Prayer Ministry me leader offering ye rade be fa so akai e won paibom e wo Yesu Kristo dim adomenti amen Abusia Osebo nsem a wo de beto dwan na ye bo a eyina no Ghana fo achro madwo odi farasak enso de ncheche mu aba wadaroma uso betimi ni wadwen che na pa comment section hono ye be kenkan ede amamo midi ede nana efia sewa abusia